voini march ni kwa kumsang ni somni paruk thotran ni ani a in zawa in chebaile vekule indona le beina so sanzel wangin Iran hruaitute zingah inhmuthiam lohna thleng Iran ram hruaitute zingah inhmuthiam lohna thleng meka anramin sipai beina to mai baka Supreme Leader Ali Khamenei aboral tak wangin anram politics po abuai chuar emani Khamenei thi na hian hruaitu in dot dan le thunei tu bertura olzau takasiama United States le Israel nena aninkar khina sazel chu machondan tura ponin lungral tolo hle a Iran Constitution zuin tuna chuan Temporary Leadership Council dinani a chumi te chuan Supreme Leader ni na ina kentel te chu antimeka Assembly of Expert in Khamenei thak tu tur an than ma chuan council hi an ring shi donani he Temporary Leadership Council atil te chu Masud Pezeshkian President Judiciary Chief Ghulam Hussein Mohseni Ejeile Puithiam Ali Reza Arafi te anni an sarkar ding lai meka hian hruaitute zinga tun lai deule rilruhman lai chi te anom ve a anin muthiam lo fo ani President Pezeshkian chuan Persian Gulf ram chen khata missile an ka wangin ngai damadila athu so hian political group chen khat in muam up deute chu thin rim le a anni lam ngai dan chuan indo bora ka dai ma chuan Iran chu in phanhiam zongin atong chuak turani lo anti IRGC po Iran missile drone te boy puitu beran ni wangin thunei nan changsang chowi a political analyst te chuan Supreme Leader tur thlanna hian IRGC te ngai dan chuan omzia anei thui theiviawan ring ani Supreme Leader thlan chu Iran rama politics huam chunga thutlokna siam har berani meka puithiam chen khatte chu Khamenei thak turarin lokten oma tuna ri chuan ponlama tangin beina na salema se Iran ramin rel bolna security te chu alading ve shamani Iran gat te chuan tharuk chung chu indona rap thak anma chon theini in an soye First News Agency in thuchwa asiama Iran chuan tharuk tal US le Israel laka indona na satak abe theiti Revolutionary Guards chuan atar langa Islamic Republic of Iran Armed Force te hian tunan beidanang hian tharuk chung tal indona na satak chu an chunzom theini ti in Guards thupuang tu Ali Mohammed naini chuan asoini in First chuan asoye Iran's elite force guard chuan hebial chunga American le Israel base le facility ne na inzom munzan hi chuangan be thua soibok US le Israel chuan Tehran area a oil facility pangati chu zan khat chungin an kap ni in Iran official chuan asoi US le Israel ti chuan Iran khupui chung le abul naya zan khat chung be pui thlakin oil facility panga an kapa mipali an thi ni in official pakhat chuan state TV a shila inrini zan khan Tehran le Alborsa oil da na mun pali le petroleum product transport center pakhat chu mel mathona in an be ni ti in National Iranian Oil Products Distribution Company CEO Keramat Veiskarami chuan State TV ashil he thilkhinga hian kanmi pali oil tanker khaltu pani telin an thi ni atiboka facility te chu acheto ama se kangmei hi thunun the ni atibok Iran drone te chuan Kuwait International Airport a fuel tank an kap cholni zingma taka khan Kuwait Defense Ministry chuan Iran drone te chuan Kuwait International Airport a fuel anda kholna tengki te chu an kapti an puanga he hian meina satakati chuaka civilian infrastructure poimo tak te ati chebokani he thiltheng hi US le Iran in dona kal zela borak ti sosang zual tu atlinga US le Israelin Iran oil mun le da thatna mun te an be nu loka thiltheng ani Kuwait sipai te chuan drone lo lu tam tak chun lo kap thletheya mase heng drone ke themle drone an ka thak theilo le puak ta te chuan chhiat nan thlen nual thawani kang thel tu ten an na tlin takin an lo thok ngala airport lama tlan ngalin kang mei chuak te chu thlona fuel an da khomna storage area akan kailo nan an chewat watani thile hlia manom thu report donani lawa mase Iran in missile drone manga Gulf ram te zan khathil thua abe chiam wangin mundanga chuan thile hlia manom nualani Kuwait thi US ram chian poimo takani wangin he indona po hian in rol ngal thoi mai theani ain rol chuan thona ticket te oil supply le oil market te hungna salhe turangai ani he boy ne hi apun lun zela airport an be yang tho hian Riyadh Saudi Arabia bunhaya te Iran hian drone mangin
a target te ka chun zomba ka galfram chung mun sang sanga boma puak nual bokani Iran chuan heng te hi beilet na ni ina soya galfram te ro chuan tharum thona anti thung ani Iran propaganda thinglu tuk chua flop AI mangin US sipai te man ang dewin lem achang Iran in US sipai te man anga in soi chu sen komin rang takin dot ani thoron puanga Islamic regime te chu dot phwa chop manga mi puite bum tuma puin an evidence soive po AI manga siam thalak lem lu tukani ati mitam tak chuan he thalak anda chwa khan an zir chiang hala AI kutnu tam tak kut soite motor lang ve te po felhil nualin Google Gemini chinchia na thlengin motor om thon soya Iran kuta tu American sipai ma antang lawa atang tur puin sipai omna base in lu chwa alom lo shim shim antibok Tehran in mi puite na information diklo thedar konga atruan ta hi amak ran lo social media te ne na chang o mangin lem an changa an thedar kwala khovel ram dang te bumnan ma se ni na taka chuan US le Israel ten an missile le a drone la nei veang chun chun te po an chut chiat sak jok mek zelani Islamic regime hian propaganda makpui puya pichhuak ringa indona tua zola tlom don ma se information diklo thedar konga anon ram tangta ani senkom chuan chiang takin heng thudar mek te hi dot pe kan ni a America chu atho puinen het takin an ladinga thalak siam chop mai manga soi ngin thei an ni lo ati New York anti-Islam protest chu be tumani a jihadist ten shrapnel bomb manga mi pui tha antum Muslim te rol no pang tak tak panhi kumsom priyat mi Amir Balate kumsom pakomi Ibrahim Nikte chu thunei tu tenan mana anni hian me khu ti swak thei khole tir shrapnel bomb te chu Manhattan Gracie Mansion kongzo tu te zinga anvom he munakal khom te hi Jake langa anti-Muslim campaign chimtu le support tu te ni in tharum thona tel lo na muan taka pung khom an ni Islamist havin khovela anzir tirna diklo tak tak te an the dar thin dulo lan tir tura pung khom an ni mita mutu te le video landanin poi khoi tu te hian Allahu Akbar tia anau chiam nuwa heng bom te hian mi puyan bom ta ani he an tual cher bom hi achunga chuan perekte screw le nuts an thun khata fuse le puak thei thil dang dang te ne na siamani amai ro chuwani thak takin a puak thei lo hlo puak ta se chu official te chuan mi pui pung khom an tambok nen chiat nan na satak athleng nge yang anti America rama nge kutle ke bung ti te athleng nok mai don ani he thil thleng hian khothlang rama zelen na hi Islam zui tu fil fiak te chuan an hmang swal na salhe thin ti ata langa thin rim thut wanga he tiaron che hi an ni hau lawa zirtina hla om tak mai hnuai en kol te chuan thisen chuana le tharum tho na te hi an lom zong takani ti a hai langani radical Islam zui tu te chuan an rin na soisel tu piang te chunga chuan engma ti she an nei lo border security ti khau hi xenophobia anilawa kandam khuchwa na ta na thilpoi mo takani xenophobia omzia chu chan mumal omsi lawa foreign mi ramdang mi te huat na nei tlathi soina ni America hian first amendment rights mangtu te chu aveng him ma saturani thildang zong zong ain America da ma saberin midang telaka inthiam lo na tel lovin beina kan tole lo nan film khur taka malak angai ni ti in kan thulak na chuan atar lang America chuan Gulf of Oman du thlanna asia mangai Gulf of Oman tuipuya hian US Navy en thlakna na anman Chinese long chu ading reng nia soi ani a he long hian Iran hena US in do long te che dan chu anin do mek lai hian avathon zela video footage alandanin he long hi antenna thanem taka thuam ni in Beijing in spy long liawang wan an siam dan le American long phur tu te zirchian nana anman also number 1 tenen po ain tluk tlang le a he long hi Gulf of Oman omsa anilawa US ti chithei tur le an long te be ani theinana China in direct taka Iran apuina ni Iran missile te hian oil phur tanker te kap chia in long sipai tam takin nunna an chan ba ka Strait of Hormuz a khovel sumdona supply chain te alo ti khailak to ani Washington hian asipai le a force te ven himadu tak takani chuan zalen taka tuipuya chetvel theinan chuan he Chinese long he ati chiat mai ngai dona Iran lamin an be fu chat chat to lo na tur chuan America hian message fia tak thon chuak se foreign ramten ral thuam le thil dang manga asipai le along te be thei tura Iran a puina chu ngoi rengin ain liam tur ani lo
chuti ni lo chuan China hi aron pong portul tulanga Tehranin ron zuin he buaina kalme khi tun aya dar zaw le chiat na thlen na sa jok hian apun lun hluai thei tlatani tuna in pha niam na chuan nakin loka aya buaina lian jok siam thei wangin fing taka thutluk na siama chumi ruala aso khok do zo tura inrin apoi moni ti in kan thulak na chuan atar lang Iran security chief chuan Turkey le Azerbaijan awawo ali lari jani Iran ram security official poimo tak chuan aram thenom pani Turkey le Azerbaijan chun na takina wawa ali chuan ram pani Turkey le Azerbaijan ti hian anram leilung chu Iran beinan US anman tir don lo tur thulo soi to ma se an thutia mi lari jani chuan an zom zel don emti achian ngam lo tho soya tin an soyanga nom lo ni chuan Iran chuan an ni ram po hi ado vengal tur thua soi tel bok Iran lam message chu achiang thokhathlia an du anga umlo te chu be mai an she lo ti hi an thutia man bo pel vai chuan ara chua chon tor nge nga yang an ti he vo na hi Iran le ache vela boina thlen mup me kara an puana ni a Azerbaijan lam hian Iran drones ten an ron be ti an lo soi to a an ka let ve ngei tur thu a soi bok chuti lai mekin nei to po in Iran missile ten Turkey an kapa ma se poyan khoi man main an lo kap thlaman ti an puang bokani tundin muna chuan Iran hian in do na hi adar zaw zel lo na turin thei to pan chwa mek ni na langa anram thenom te chu Tehran be nana US in a man lo nan kong andap na sali a an che dan hi in do na kalme karam dang anin rol lo na ti nge an ni a chau thubaro thilti ti chu sha ta hara engjok po chu lo ni se Iran ram chunga pressure asang chakhle ani Iran State TV chuan Moab bom anon thak mai theiti in warning ape March ni sari khan Iran State TV te chuan United States chuan GBU 43 B Moab mother of all bom tia an soi hial bom chu Iran ram chunga thlakan tumti in an soya he Donald Trump ale US thilti swal lian takani ti in an puang Moab hi bom lian tok tak mai keji sang kwa zanga somni panga ve lai ritani a puak thei thil chak tak manga siam ni in underground facility chakle rinom tak te po ti che thei tura rin ani a Iran nuclear le missile om na munte be nana an man ang deuh khani chuti lai mekin United States le Israel te chuan Iran oil da na munte an la be chunzom zela sipai mun puile infrastructure te ti chia in heng te hian Iran lam chu atilu hai ve le in arin om internet te pos ani nuwa mitam tak social tu ani ngala America sipai che dan le Trump a support to te chuan Iran in hetia warning ron chwa vel hi an nui so hlia Islamic regime chia theitura sipai thachak na le air strike te man hi thil tu le thani in an nga yani video an post chuan ento million tam takanaya mi tam takin an share boka Trump a che dan in support to anga hle bok Trump a chuan Iran chu in surrender turina ti a ani lo chuan na sale zwala beya awawa chuwang chuan Iran hian du than tur pani aneya in surrender mai nge sipai manga be na sa jok ma chon ti ani chumi pania chuan khoi emo jok thlangin thutluk na asiam wat anga yani Iran US Israel in dauna Russia le China engen lo ti ve Iran US le Israel te inkara in dauna thleng hian Russia le China tan ngong sang aneya thil tha le thalo an nei dan te kan tar lang tel don ani Russia le China tan chuan he in dauna hi US sipai le ansum Middle East a hektir na rem chang takani Iran an pui hian US anti buai pha a heian Russia tan Ukraine le China tan Taiwan chungchanga hun thola siam sak Russia in rol na Russia hi Iran thurwal pui nget takani a ral thuam pe chuangal pup loma se hetiang hian in rola intelligence sharing Russia spy satellite te mangin US sipai tile an warship te omna live clapin Iran ne na ashila hei Iran tan US le Israel be na laka invenan alu eme mani electronic warfare mel ma missile le drone te ti boidan jamming technology konga Iran hi apuina salhe boka indona antel vedonem direct in atel ve arinom law Ukraine asipai le ral thuama manna sat ema wangin Middle East indona kheri chuan sipai tirlo atuma rinom law China sumdo na le diplomacy China ro afim khulli a Iran oil nember ni a athlir na dang thung
China tan chuan sumdona global economy apoi mo bera indona tilveta se ramtam takin China thil an boycotanga chuchuan economy tan a hlom lutuk diplomatic shield UN ale khovel ma Iran thlawanga hona salhia US le Israel beina hi adem tlatani sumdona indona hian oil an lak luna ti buai veka wangin Atei chinchina inka hai ceasefire siam turin ma ala thung Iran USA le Israel ting kara indona thleng hian Russia le China tan hong sang sang aneya thil thale thalo ane dante kantar lang zelang Russia tan hong ane dante Russia hian Iran ne na inchan thatna thuk takan nei wangle Ukraine indona ina chia pia wangin he buai na hian kong ni in hong aneya achatna Ukraine changa rilulak pena USA hian Israel tanpuina sathle anga iwangin Ukraine sipai te na tanpuina ral thuam le suma pek thin kha asem thenanga ya he hian Russia chu Ukraine zalen zokin chetlak na hun tha apeni oil manasang indona wangin khovela oil manasanga Russia hian a oil zora tangin sum ala lut nem theipha ani athatlona ral thuam har satna Russia hian Ukraine indona mantur drone le missile tamtak Iran atangin ala lut thina Iranin indona machon vele taka chuan hetiang ral thuami Russia nena athon nem theito lo mai theni China tan hong ane dan China hi khovel mun sang sanga sumdon na le ral mona du mi ani wangin he buaina hian asum dona hong na salhea athatna USA hi Middle East a buai viau chuan China in Asia Pacific region Taiwan le South China Sea lama athil ti theina ti len aul sampha palai na tho global leader China hian remna siam to peacemaker anga in lan ti ratuma khovel mua USA ayarin tlak zok anga lan atum pha ani athatlona oil sumdona China hi khovela oil lut nemberani a Middle East atanga oil lak lu na buai chuan a economy angong na salheang investment China hian Israel le Iran te sumtam taka investa indona hian asum dona le mason ruwa manna ati buai vek theiani Israel chuan Isfahan be pui thlakna Iran F-14 tomket te chu ti chiatani thua soi Israel sipai te chuan Iran khopui lei hol Isfahana 8 tactical fighter base Iran Air Force F-14A tomket interceptor fighter la omzong te chu anti chevek to ti an soi official te chuan thalak le video engma ti chwala nilo ti an soya ma se ti chwa theiturin evidence buat sai mekani anti an soidan chuan Iran hian be pui thlak ani hnuah hian F-14 tomket aircraft man thei anei to lo Iran conflict day 9 Iran conflict so ani kwana lo ni ta der mai sha chian har Iran hian missile droning zan nge alada thachia ta nilawa an torna hi na sato tak chuni an tumber chu ne na chan nilawin dam kho chu ani ber a soilampo an theile chuni hi he no na thu thar le akai noi ngai tha hawang pakhatna tondin huna US Israel thop tu te chu Ukraine Germany Australia Canada UK le France te anni Iran lama China Russia Brazil Norway le North Korea te antang thunga ral thuam ne na indona antel nilavin khovel shiata an thlob le thlob lo thu puang te anni panhina Israel chuan Iranian ho oil facilities te po abeitel ta kansha tangin Iran hian oil based economy aneya Hezbollah Houthis le adang te po Iranian oil shal na manzar zo tu te vek anni Israel media wala tarlandanin Iranian oil tank somthum le oil depots tamtak Israel hian ati chia ani Tehran mayor Mohammed Motamidian chuan Tehrana oil pack sem akhai lak thule he buai na hi chin felan tum mek thua soi Iran chuan oil facilities be ani wang hian thil la om Tehran boruaka achuak ni in apuanga boruak thalo achuak anti na ni mele Tehran chu akang lu alwa mei khudum zetin atuam luk mai pathumna First News Agency tarlandanin IRGC chuan tharuk vel chu Israel le US tangrual hi anin do pui theiti an puang IDF chuan Isfahan airport an be thule F-14 tomket fighter tamtak anti chhiat thon puang ve bok palina Al Jazeera le First News Agency te chuan Iranian Assembly of Experts in Supreme Leader Tirh an thlan fel to thule amingi ro puan ani lo thuan tarlang IDF chuan Supreme Leader Tirh
apiang an bitum tur thon puanga Supreme Leader ni achak lo lai takani ome pangana Indonesia sarkar in thu chua siamin Strait of Hormuz a UAE flektar longka pilani wangin Indonesian mi pathum an bowati parukna Iranian Red Crescent Society IRCS chuan Irana chena inle dor building sangkwa zaruk somruk pakwa vel chu ti chhiat vek ani to anti Najafabad khopui chu Israel e US in missile in an beiron double tap strike mi somni chuang thi in somnga chuang in hliaman tuar pasari na Lebanon sarkar talandan in Israel in Hezbollah beina wangkhan mi zathum somkwa palivel an thi to a anzinga somriat pathum chu no pangan ni mi sangkhaza somthum vel an hliam boka Israel hian Hezbollah horal thuam le tompuk tamtak Lebanon chimlama anti chia ani Hezbollah ho khan Israel main battle tank Merkava ti chu Russian anti-tank missile Kornetin an lo chu ve shep tho mai video an ti chuak ani pariatna Israel a hliam wangin mi sang ni don damdoina enkol mek an ni a civil mi som pani thito in som pakhatan bo meka US sipai pasari an thito a hliam anom nual bok US Israel chuan Iranian sipai sang thum don an thito thule Iran in dolong somli pathum an kapil to thu chua an siam Iran ro chuan mi sang kha somli paruk thi angina reporta IRCS chuan mi sangkha zathum somthum pani thito angina tarlanga human rights group te chuan mi sangkha zani pangavel thiza thi anda thung pakwana US chuan a bombers B1B Lancer B52 Stratofortress le B1 Spirit te mannon le atumina langmeka RAF Fairford UK a anon thleng le tanwal mai Mania US in B1 le B52 amang khan Iran borwa ka rowan realty anem het kan ti thei ome borwa khema chau man an ni thin wangin somna UK chuan Iran benan Daigo Garcia man kharim tilo zeta anhuwa rim tile in defensive tan chau alati shama UK hian USA sialama aircraft carrier pani atir donem ti angai to amekani UK hian HMS Prince of Wales deploy tour ni somvel ngai thin chu ninga chunga pe man turin Royal Navy te thua pe Trump ai ro ala ti taw dewa UK tran puina kan mamo lo Indona hian ne na kan changmeka masi UK ron che tumdan hi kan lo shirenga nge ati HMS Prince of Wales hian ton sing ruksanga vel displacement ania F-35B stealth fighter somthum paruka phurtheya anti-submarine helicopter Merlin HM2 le achidang po phurnwala amisona zirin escort vessels panhetanga pariat vele nuclear mang submarine pakhatin anzui chinani UK hian aircraft carrier pani anneya pakhazok chu HMS Queen Elizabeth ani som pakhatna social media vela Iran chuan leya fighter thlona lem a paint chopa chu US Israel khan atake moti in an kap dar ti te adara he thili IDF in video an ti chua Iranian M17 ang tak alana tangin aron chawa ma se independent in US le Israelin thlona lem an kap ti finfia na lo chuba ka target kap turin radar satellite tracking te manani a US Israel ral thuama boy thu te ni lo chuan target attack lo aka arin lo pro Iran propaganda ani mail som pani na Trump an Iran abe na thlop lo chungchanga US Senate le Trump a thlop tu te somnga pathumatanga somli pasar in an lo chak to a ninga ni kalta khan House of Representative te chuan vote la vele in Trump a thlop tu te bok chu vote zan hi som pakwa zan hi som panin an chaka heian Trump a chu atipor zwal chhohle mai thei US Congress a hian Senate hi upper house ni in state tinten member pani thawan neya anvain member za an oma lower house hi House of Representative ti ania mishing umzat be chanin seat bitukani a seat zali somthum panga umin tuna hian member zali somthum pani anom meka seat thuma ola kumni tramani som pathumna US le Israel chuan Iran ramchunga special force til lutin an uranium enriched to sava chusak afung empty an ngai to mek ni in the Jerusalem Post chuan a report Iranian regime change si borak atanga ti mai the ni melawa Trump appoint ground incursion ni mai ngai to ta ut me kani ground incursion chuan Iraq le Afghanistan ang kha
mule thei kan ni sompalina Iranian Supreme National Security Council chuan indo tan tirh lama khan American sipai an man nual ni inan soile ta senkom chuan propaganda mai ni thuan puang Tehran marlam Albor Slangbula F-15 fighter Iranin akapla anga social media vela video dar chu finfia na ala omlo senkom point hi thudik lo ani thua puang sompangana Trump an Eastern Mediterranean Sea tura tirmek USS George H.W. Bush aircraft carrier hi US Nimitz class aircraft carrier nunung berle somnani France point a aircraft carrier ropui nuclear mang Charles de Gaulle chu Eastern Mediterranean Sea hian a deploy to ti kan chevek ome US le Israel in Iran a special force tirlu an tummek Axios report danin United States le Israel chuan Iran ram chunga special force tirlu nan ruah man na lo siamin hei mun thet khata lom lian lo dewa sipai te lu chwa tir partial ground operation an tumnani ruah man na chanchin an tumber US le Israel official te soidanin Iran ram chunga hian unenriched uranium vut thiang hlim nuclear al thuam siam nana man tak wachu sakturin special operation force tirlu antum ruani operation kalmang hei sipai rual tam tak ne na lu chwa full scale invasion nilovin special operation anga kalpui turani har sat na le thutluk na khoya nge uranium chu anda engtin nge an wathlenang engtin nge him takin anon lak chuang heng hi zo na lian takani uranium hi an thunun theini chuan adotlia engen tiang ti hi chu president sipai hruaitu tele CIA ten thutluk na an siamang uranium chungchang US le Israel chuan Iran hian za somruk enriched uranium kezi zali somnga vel anei anringa Trump ayoa palai pakhat soidanin US le Iran in biakna Iran official te chuan nuclear bomb som pakhat zet siam theina tur uranium thlitfim sa an nei thon lo wan pui hle to ni official te soidanin US le Israel hian Kirk Island po luan tum ni om takani a Kirk Island hi Iran khomwal pui atanga mel som parukalla ani a Strait of Hormuz atanga mar thlanglam mel zathuma oma Strait of Hormuz thunun nana noma poimo tak strategic location ani kima US le Israel in Iran an beichan Iran le achomlen helpol sang in poyan khoito na marwa tamar Iran le aproxy ho athlop helpol sang hian kumsom li chuang kalta tangkhan US le Israel laka thilpoi lian tham tak an lo khoito a Islamic Revolution thenma kumsa ka zakwa somsari pakomalam khachuan Iran nen hian in thian thatak an ni thina anpoi khoina langsar zualte clear ho taila hostage crisis sangha zakwa somsari pakwa tanga sangha zakwa somriat pakhat Iran Islamic Revolution athentir khan tirana US embassy lu chilin American mi somnga pani chu nizali somli pali chung hostage cha an chenga hehi US le Iran in kar chhia tan na bul berani Beirut Marine Barracks bombing 1983 Lebanon Hezbollah in Iran tranpuina in truck bomb mangin US Marine Base anbeya American sipai zan hi somli pakhatan thia hehi US military chanchina ni khachunga nunna chanhnim na ber pakhatani Khobar Towers bombing 1996 Saudi Arabia US Air Force housing complex to Iran backed Hezbollah Al-Hijaz 10 an boma American sipai som pakwan thia mi zanga vel an hliamani Iraq war kumsang ni pathumatanga kumsang ni som pakhat Iraq US sipai anom lai khan Iran thlop militia ho hian IED ra pu abomle rocket mangin US sipai zaruk chuangan thatti finfia ani embassy bombing 1992 Argentina Israel embassy chu bomani mi somni pakwan thi hehi Hezbollah le Iran tho ho na angai ani Amia bombing 1994 Argentina khopui Buenos Aires Jewish Community Center lian tak bom ani le mi somriat pangala yan thi pha hei po hi Iran thlop na thleng ani bus bombings 1990s to 2000 Hamas le Islamic Jihad khan Israel khopui shanga bus bombing mi tam takan lo thatto heng helpol pani te hi Iranin sumle ral thuama pek berte anni kumsang ni parok Lebanon war
Hezbollah in Israel sipai pani an kidnap wangin thakhat chuang in dona na sataka thlenga Israel lama nunna cha ne sumle pai lohna na sataka thlenga ni tun nai kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni paruk thleng te October 7 attack 2023 Hamas in Israel an lu chilna mi sangkhat zani an thata hi Iran hian shat puilo anglema se Hamas lo tran pui to na zong wangin Iran mo phurna an ngai thoni Red Sea attacks 2024 to 2025 Iran ina pui Yemena Houthi helte hian Iran missile drone mangin tuipuya sum dona longte an kapringa khovel economy angung na saliani direct missiles sangni somni pali April le October khan Iran chuan ma sabernan direct in Israel ram chu missile sangteli na kapani nuclear thuam nuclear weapons US le Israel hian Iran hi nuclear bomb siam tuma anpua Iran sarkar hian civilian man tor power generate son chawani tima se Israel chuan nuclear ral thuam an ni chuan Israel tan an hlom don ni ti in an hlau chu wangin an beina chanber pakhat chu Iran nuclear facility te ti chhia theni missile program Iran hian mun latak ka phagna ballistic missile siam na salhea heng missile te hian Middle East US base te le Israel ram pum aka pha he an ral thuam nei hi US le Israel tan chuan hlom lian takani regime change sarkar thlak tumna tun naya Trump administration le Israel sarkar thu chu atanga landanin Iran Islamic regime sarkar hi thlaka sarkar thardin an du lea Iran sarkar hi ram dang ti buai to le Islamic terrorist thop tulian ber an ni wangin an beani geopolitics and regional power Middle East biala thunei tu ber ni in chu na ni boka Iran he lo chak viau chuan Arab ram tam takle Israel tan hlomani wangin US chuan athlop te ven himnan Iran hi thunun atum tlatani March kumsang ni somni paruk tun thlatir lam khan Iran hian Dubai International Airport le Middle East US facility shang missile na kapa he hian tun naya US le Israelin Iran an belet na hi ti zwal ka yani heng thleng shang te wang hian US le Israel himna le thamwana ti boy tulian ber an ni wangin Iran sarkar hial thak regime change an tumna chan ani Itigla niya ko nilo zukale mana. Kakal ne manilo kakanla kalom. Manilo kami Ako tharlam si veka. Higher fridge kan mga. Achatak takasin. Kan lay fulay may taro. Higher fridge hi convertible ni in freezer at yung fridge ang mantay. Ani stabilizer tel care lawa mantay ni in karen na helaw Higher fridge yanin tafen glass fik an mangbok ani. Higher fridge in law mang ve cheu donya. Khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale theite chuni